Danas nam treba nešto zemlje za saksije, pa ćemo na brzinu samo ovdje da napravimo malo i od ovog komposta i od ovog svega. To je jednostavna stvar. Znači uzmemo evo odavde jednostavno sa vilama, pokupimo ovako, samo istresemo tu. Sad nam treba malo ovoga, ne treba mnogo, pa ćemo ovako samo eto na brzinu. Ovo je jedna od tih hrpa koje mi pravimo. I sad evo samo malo ovako. Inače imamo tamo veliko sito koje sa bagerom prosijemo, ali nema potrebe, sad nam treba samo za par saksija. To je to. Sad ćete vidjeti kako lijepa zemlja od ovog svega. Evo vidite ovaj tray, sad uzmemo lijepo i samo ga vamo prebacimo na ovo. A tu imamo prelijepu zemlju u koju se još doda takozvani peat moss ili coconut coir. Ovdje u Americi od kokosa ona ljuska, oljupna ali mekana ona. Ili mahovina. I onda to bude 100% zdrava stvar za vaše cvijeće, sadnice i sve tako dalje. Inače u ovom nema šta nema. Ostaci od hrane, jaja, ljuske, sve moguće ide tu. Onda ide zelena masa kao lišće, košena trava i sve. Onda ide brown masa, kafena kao tako tu negdje. Za te stvari ako nemate wood chips i tako to možete jednostavno da stavite i karton. Bez farba ni slova. I tako to.